Hanjit boh peng. Yang na pendapat jet boh peng. Ku jakut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Payah boh menyatakan dong orang mazhab Hanafi. Kurma. Hana kurma, harga kurma. Ya. Jelasnya. Hana kurma, harga kurma. Hanjit boh, harga beruang. Kurma yang tabung kan kurma mazhab jauh. Dan bermula sempurna puasa Ramadan itu sabit dengan sedekah fitrah. Ya, kata hotel fitrah. Ini cilek tenan dia. Sedekah fitrah, jaket fitrah. Ka, boh jaket fitrah na 5 boh hotel. Nyo perle perhati begot. Sempurna puasa dengan jaket fitrah. Sama dengan ni hana boh jaket fitrah puasa mentung hantrau kan. Ka, na 5 boh hotel. Wate pun tabuh jaket fitrah. Wate jawat boleh. Pajan masa wate mulai kaitan Ramadan. Yang kaji boh jaga fitrah. Kaji boh. Yang kedua wate wajib. Pajan masa wajib boh jaga fitrah di saat kailop mata uro akhir Ramadan. Pajan berarti yo uro pun untuk kene satu buah. Kami yang memang satu puasa, memang Jumatnya dah lalam tu. Baik tengok hak kita fikir ku gua. Yang wate wajib. Yang kedua lebih kau. Wate lebih kau. Segolong tajak sama yang raya. Ya. Yang lebih kau. Segolong tajak sama yang raya. Yang lebih kau. Wate wajib fitrah. Yang keempat makruh. Oh liah semayang raya. Makruh. Yang kelima haram. Oh liah raya pun. Nunggu hotel ya. 5. Yang pertama boleh di saat kaitan Ramadan. Yang kedua wajib di saat panjang masa wajibnya di saat kait tergelincir mata uro akhir Ramadan. Yang kelih lebih got sebelum tajak semayang raya. Yang keempat makruh oh lilah semayang raya. Yang kelima haram punya kalewak raya pun. Yang catatan yang ketiga. Tayang tu depna tabuh jakut. Punya gekut dalam kitab Sabosa. Sabosa puet mod. Puet mod saboh mod sirital seperlai. Sirital seperlai sertoh 28 puet per 7 dirham. 1 dirham leh komal leh 26 gram. Hantar tuduh matayan mendung. Banyak karena lagi tadinya saman. Hana ada dapur. Cok lah kadar draw waktu haju kudi. Yang kami biasa. Padum si draw dia 2 are. Lebih jet. Yan. Yang be hana terus. Yan. Ekna na jual kedi. Sebab untuk nyata perinci dengan fiqah kan. Nak kurang bacut-bacut tu. Yang kata pupunoh 2 are. Si draw dia 2 are. Terhadap anu yang kabalek be ge abuh jaket le urang cik ni hanak la kaidin. Be abuh boju jaket. La kaidin le. Anu yang kabalek ka boh jaket ate hidin. Hana mece hanu gop tanu boh jaket le kita yo ate hidin. Kabalek je. Ka padu macam ka. Macam selanjutnya boh jaket atau mazhab Syafi'i ber. Hanjit boh jaket peng. Ngan lo. Yo simpang siur untuk lo. Boh jaket lah mazhab Syafi'i ber. Hanjit boh peng. Put tak pegang habis yo. Hanjit boh peng. Yang na pendapat jet boh peng. Ku jaket mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Lam mazhab Hanafi hana jaket ber. Hana. Yang na la mazhab Hanafi ingat lon. Kurma, anggur, gandum. Kurma, anggur, gandum. Menya tabuh peng. Hanjit harga dengan harga beri. Nyo ingat. Maka menya netepu boh peng lam tata cara boh peng, hana temboh peng. Sebab saja habis. Berah 2 hari padu. Si bega. Nyo berah laga adu. Berah tangsi. Puet lo. Okey. Puet lo lebih kan? Tanya tanya boh jaket ngan peng. Hanjit boh puet lo lebih. Hanjit. Bek lagi tanya. Arat jaket peng. Arat harga. Ka harga Syafi'i. Nyan tanya kangkang luang ke kun. Belah no luang ti belah lagi. Belah no luang ti belah. Wate euro kiamat. Tanya dong rat imam Syafi'i harga akui. Anak aku pegah luang lagi kan. Tanya dong rat Malik. Rat Hanafi harga akui.
Jika cik boh jakeun aran mazhab Hanafi dah ngaju. Tapi mu betul. Jakeun lah mazhab Hanafi anggur, gandum, kurma. Nah sabah tu padi Belanda. Nyami hana salah tinggal. Nah sabah tu. Nah sabah tu sawiyak. Nah roti kerah le. Nah nyol apa le tamain tayo. Gandum, kurma, anggur. Depna jaket ukuran jaket la mazhab Hanafi. Kurma. Kurma la mazhab Hanafi heribe 800 gram. Sama dengan kilo 8 on. Sedangkan gandum la mazhab Hanafi siribe sikurang gram. Kilo sikurang on. Berarti payah boh menyatan dang rat mazhab Hanafi kurma. Hana kurma, harga kurma. Yan. Ini berjelas ya. Hana kurma, harga kurma. Hanjit boh, harga beruah. Kurma yang taboh kan kurma belah apa jauh. Kon, karena kurma yang pajuh yang tidak jauh pajuh anu mandu mau teh puasa kana. Nyan minyak kurma nyan di Arab, ipegah lengon lun ya Yaman. Nyan kurma nyan ideh kempung tai bi. Truk ke no ke kita yo tak pegat dro tekung ta, apa jauh lah ke kita. Ke kita hai kurma mana nanda kurma mana ai tanya daya dia tanya nyan kurma dia nyan punya istilah boh limeng bak kita tanya boh kurma nyan kan boh limeng tu kan boh limeng kapot ta kampung kamu le menyenek boh jaket peng ka payah harga apa harga kurma sekilo yang got 80 ribu ka citok tiga 80 kali 2,5. Oh, 2,8. Ci tiga. Kau kalkulator. Lo yang bet 2,5. 80 ribu kali 2,8. Leher tu 10 ribu. So cari ya. Leher tu 10 ribu. Boh jaket fitrah dengan peng leher itu 10 ribu yang nyata harga kurma. Tapi boh. Utrem kayak dengku. Soyo. Anak lu. Nyo mangan ni draw ni boh ngan peng harga beru. Anjir boh ngan peng harga beru karena la mazhab Syafi'i hana geyo boh ngan harga mi pinah babe ba mazhab Hanafi. Bae ron hana galak fi pinah ke de Hanafi. Mazhab Syafi'i Hanafi tapi tu bae tengok kan. Yo fi le. Nah kawan. Nyan kabron juga ubo jek ngempeng ah. Kabron kan? Hanggo. Maka ni ikut mentau lama Aceh. Ko lama Aceh cok beru. Bo beru. Bek bo peng nyan dia jok beru jok peng suka. Nyan dak wari beju. Cicok kesimpulan. Menyatan boh jaket fitrah ngan peng jeut. Lama tahap Hanafi. Harga kon harga beru. Putra Sid. Harga kurma. Ini memang kurma tu. Oh hendak intikal ke harga gandum. Tiba, itu boh. Kan? Hendak jenah pakai boh peng berapa kan? Leher tu 10 ribu. Kamu hai kan? Dak tablo baju baruan ni, dak kabung boh kan? Mia tablo baju yu payung kana baju leher boh. Mia tablo ija cepat kita boh doi bi. Taboh leng ko masin dek kana kan? Peng nek kah kubah jamun kan naik kenangnya bawa tepai aja nyata bawang toy bi mijam muto je ku blong menyenau lem ko kering dalam ke nanti bai laki nanti ku muto si gapeh di CE ya tebo mana ke jo ya